Ngabona inhliziyo yomhlaba. Wabona inhliziyo yomhlaba. Brother, angaze ngibona into enjeyana empilweni yami. Kanjani? Uyazi ngazalwa sinayo, sizalwa sinomoya kaThixo thina. Yes. Kodwa ngokuthi vele siwela emhlabeni onesono. Yebo. Yikho sigcina sinamathelwa isono. Ngoba kufanele ulizwe futhi lize lichichime. Wonderful. Mase- Into yangikhona ivele ezulwini. Angeke uyipractice uyipase. Uma ungayamukela ivele ezulwini. Kufanele Uzofeyila kuphela. Uyazi lama uhamba nawe uyazizwa ukuthi ya ngiyaphila. Yes. Ngiyaphila. Yeah. Awukhulumi ngalokho ukuphila. Ukuphila Okungaphakathi. ongaphakathi lapho kakhulu ukuthi hey abasemshadweni lesibili iqaphelanini. Ngisazosuka la ngoba usuzwe le ndaba le ungakufe uye enkingeni wena. Uyazi uSathane wamnikeza ukuzamula ngaze ngibona umuntu ozamula siya. Angifuni ukutshela amanga angaze ngibona ukuzamula engakubona etaxini ngisuka lana. Welcome once again kuKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibingelele sibonga umoya ongcwele. Sibonge nje bazalwane kuumusa silokho sihlangana. Sibonge ukusizwa sinibingelele nonke. Nilokho nibuya nibukela sakrespecta kakhulu lokho ngendlela eyisumangaliso. Nama comments enamahle nokulike ongaka subscribe asubscribe naye ukukholisa nje lo msebenzi ukuze uzobonakala na kwabanye abangakawuboni. Siphinde nje sibonge bazalwane kwabasupportayo ngazo zonke indlela, channel members, ujoin ube member. Kukhulu kakhulu lokho nje siyakubonga kakhulu bazalwane nemikhuleko enilethayo sabonga. Inkosi nonke ayinibusise inigcine. Koqalayo ngizothi nje mhlawumbe uqala ukuhlana nale channel. Ubungazi awulahlekanga usendaweni erat kakhulu. La sikhuluma umuntu kanye noNkulunkulu asenakho thina okunye sinazo ezinye indaba sizazi. Sicela futhi ukungazazi sizazele nje uJesu Kristu yena yedwa. Angedwa ke namhlanje ngino sisi unoMahlongwane ukhona siyaqhubeka kumessage bekade sinayo njoba bekade nje siqhubeka lapho ke but asiphinde sibingelele. Amen. Yebo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Siyabonga sihlobo zami. Siyabonga kakhulu. Umusa kaNkulunkulu usivumele futhi ukuthi size siqhubeke ngemessage. Yes. Indaba yokugqoka. Yebo. Nokusindiswa kwesiminya. Indaba yokugqoka nokusindiswa kwesiminya. Yes. Uyazini brother usindiso lwakho akufanelanga uluzwe ngabanye abantu. Kufanele uzizwele wena ukuthi ume ngapi. Uzwele wena self ukuthi ngime ngapi. Yes. Uzuzwe nawe ukuthi hayi lapha kusaphili mina. Amen. Kuphila uKristu. Siyabonga sihlobo zami. Yeah. Siyabonga konke nisenzela khona siyabonga futhi sibonga kakhulu uNkulunkulu ngecebo lele alenzayo esebenzisa ubhuti uMdu. Siyambonga uNkulunkulu singaqedi. Yes. Siyambonga wasivezela icebo lokuzothululela izindaba zakhe. Ngoba uthi yena nxa ungayizwa indaba yami ungahlali nayo. Kunenye chorus mara noma singakathandazi kunenye chorus ethi Yilo ivangeli lendulo elisusa zonke izono lenzi bemhlophe inhliziyo yamngelisithe mbiso oza ulilithabate hamba nalo kwaba kini yilo ivangeli lendu ulo elisusa zonke zono. Amen. Hayi ngizoyibamba next time ngizobe sengiyazi. Amen. Nxa usulitholile alikuvumela ukuthi uhlale ugoqa izandla. Yebo. Liyakuthuma lona self ngoba liyaphila. Yebo. Amen. Manje ukuphila kwalo likwenza ukuthi nawe nyakaza. Yes. Hallelujah. Siyabonga. Bengizocela sihlabelele icilongo levangeli. Right. Akunankinga. And then after that sizothandaza.
akunankinga yebo. Unumber 70 Oh 79 angithi wena ubona ngamehlo ayi4 azakudeke nawo uzobona sasa mina nami sometimes ayabhampa amehlo ami yebo u number 79 oh 79 usengibona kahle ke manje okay ngiyaqala yebo ngingenwe emoyeni wami ilizwi lakho Nkosi yami sengilambele wena nje ungenubuseki ke ngihlanze emoyeni wami mangibethela uqobo lami senginike konke kwami kuwe mabala onke Nkosi yami awungcoli sumoya wami ngihlanze kuwona namhlanje ungenze ngikufuze ngihlanze emoyeni wami mangibethela uqobo lwami senginike konke kwami kuwe akukho kuhleki cha wangenza ngibengcwele pha ngiyakwethemba wena nje sengiyancika kuwe ke ngihlanze emoyeni wami mangibethela uqobo lwami senginike konke kwami kuwe ngingabi ngiziqhenyala angithi sengifile nya inkambo yami ikhombeke kuyena wangifela he ngihlanze emoyeni wami mangibethela uqobo lwami senginike konke kwami kuwe ngingawukhohlwa umhlalo nxa satholana nawe ungiqinise Jesu wami kube nguwe nimpilo yami ngihlanze emoyeni wami mangibethela
kuwe. Amen. Asithandaze. Sibabe egameni lenkosi Siyabonga Nkosi yami. Siyabonga baba. Siyabonga moya engcwele. Siyabonga Thembekile, siyabonga Jesu, siyabonga Thixo wami. Nanku sesikhona futhi Nkosi yami. Sicela wena usiphefumulele moya engcwele. Singazikhulumela okwethu Jesu. Sicela Nkosi yami baba ube nathi kukho konke kuzaqhubeka kuyena le indawo Nkosi yami. Nobukhona bakho Nkosi yami siyabucela. Nenkazimulo yakho Jehova siyayinxusa kuyena le indawo baba. Siyacela baba ube nathi baba moya engcwele. Oh Nkosi yami siyakuncenga. Oh Thixo wami siyakuncenga. Lapho Nkosi yami baba imessage yakho iphuma. Siza umsebenzi wezandla zakho Jehova. Usiqinise baba sikhulume ngeqiniso indaba yakho. Singesabi ngoba unitshila ukuthi singesabi ubuso babantu. Uthe mawutshela uJeremiya wathi ungesabi ubuso babantu. Khuluma indaba yami njengoba ngifaka emlonyeni wakho. Siyabonga Thixo wami. Siyabonga baba siyakucela Nkosi yami okwethu akusizi lutho nengalo yethu ayisizi lutho kodwa wena uwedwa nguwe osisizayo. Siyabonga baba. Siyabonga ndodana kaThixo. Sihole ngomsa wakho baba. Sihole ngothando lwakho Jehova ngokuba lathi wasamukelisa uthando. Siyafisa ukuthi isihlobo zethu zilwazi uthando owasamukelisa lona. Siyafisa Nkosi yami ukuthi namakhosi ezwe alwazi uthando lwakho Thixo wami. Siyabonga baba lomusa. Siyabonga ndodana kaThixo. Sihole ngomsa wakho Nkosi yami. Sihole Thixo wami. Siyakucela sizithobisa Nkosi yami nangokuzisola Nkosi yami. Nangokuzisola Thixo wami ngokuba singahambi kahle siyahluleka Nkosi yami baba endleleni. Sicela Nkosi yami baba usihawukele ngomsa wakho. Uxolele izinceku nezincekukazi zakho. Lapho usithi usinikeze imfundiso Nkosi yami. Siyacela sonke siyamukele imfundiso ngomoya ovumayo. Singalwi nayo intando yakho. Singaphikisani nayo intando yakho Nkosi. Siyakucela Nkosi yami baba usebenze ngokuba utshilo ukuthi usuku solusondele. Omubi makayishiye indlela yakhe. Nongalungile imicabango yakhe. Makabuyele kuwe Nkosi elungileyo. Uthe wena uyakuyekela ngokukhulu. Uthe wena uyekela lukuwe nomusa ukuwe. Uthe njengoba udedise intshonalanga nempumalanga uyakudedisa kanjalo izono zethu. Uma sizivuma ngeqiniso baba. Sihawukela umhlaba wonke. Siza Nkosi yami baba khosi umhlaba wonke. Sivume ngeqiniso. Sibalekele kuwe ngoba wena wethu uzasisiza ngitsho nasekufeni. Wena wethu uzasisiza na ku judgment day. Sihawukele baba singagodli okubi Nkosi yami. Konke othi sikushiye masikushiye ngenhliziyo evumayo Nkosi yami. Siyakunxusa moya engcwele. Siyakunxusa Nkosi yamakhosi. Zwela umsebenzi wezandla zakho Nkosi yami. Omubanga uchithi wonke umsebenzi wezandla zakho. Ngokuba usewuchithile. Abaningi baphakathi kokukhala Nkosi yami. Bengananzelele moya engcwele. Sisize lathi usiphe ukuhlakanipha. Uthe sizisindise kulesi sizukulwane esibi. Asazi Nkosi yami baba sihawukele. Thina sazi wena wedwa. Siyilona leli gama owasinika lona elithi Jesu. Okunikela emhlabeni kube ngumnikelo wokuhlawulelwa izono zethu zonke. Kusukela kwabakhulu nabancane nabaseziswini abangakazalwa. Lelo gazi libanele. Sisize baba nanku Nkosi yami baba isikhathi osiboleke sona. Sisize sisebenzise ngokuhlakanipha nangokwesaba phambi kobuso bakho. Siphi inhliziyo yokuthuthumela phambi kobuso bakho ngoba uNthixo osabekayo, uNthixo umlilo oqothulayo. Sihawukele baba usithethelele lapha esiphazamisa khona. Izikhathi zonke siyakonela Nkosi yamakhosi. Sihawukele ngomsa wakho egameni lika Jesu indodana kaThixo kuze kube phakade naphakade. Amen. Amen and amen. Siyabonga. Siyabonga Nkosi. Siyabonga kakhulu ungcwele. Amen. Yena nxa ekhona phakathi wethu kumnandi kakhulu. Konke kulula. Uyezwa na ukuthi hayi awuforce. Phela ikhona indaba yokuthi uma uyikhuluma ungakapheleli. Uyabuza ukuthi ngiyaforce lana ngifanele. Ngaze ngatshela indodakazi yami kwelinye ilanga. Ngithi ngahlangana nomunye umuntu ngisiya ku Big Sunday Orlando West. Manje bengigqoke uniform. Uniform yami bengaphelelanga bengigqoke irokwe. Iduku ngalikhohlwa eChurch. So ngahamba ngathi ngizohlangana nalo phambili iduku. Manje nanko ngehla nomuntu lo ufaka izinto zamadlozi.
Angithi uJesu uyangazi vele ukuthi ngithanda ukukhuluma. Yep. Yes. Indaba yakhe mangibona umuntu ophethe umkhonto lo muntu ombethe izinto zobudlozi. Yep. Ngivele ngifuna ukuthi angabe uyasizakala. Oh yes. Manje inwele zami zivele zithi Eh. phela uyakhuluma nangenwele Yebo. uJesu. Ehhe. Ngithi ukuthi lapha ngitshela ukuthi ngithule kodwa ngithulanga ngilalelanga. Kanti ngizosiphosa. Yo. Wathi hey uthini wena? Hlala noJesu wakho. Hey. Nami ngihlale nokwami. Ngihlala noJesu wakho ngamuza ukuthi uyaphakama ngahle ngathi angiphelelanga. Isotsha lakho nala lingaphelelanga. Ngithi angiphelelanga. Ngisaba ukugcina ngiba njengamadodana kaSkeva agcina ichaya ngamadimoni. Oh yes. Yebo. Ngavela ngavala umlomo wami ngathi hey ngizobagcina senginekhethi phela. Ngoba labana kuthiwa bachaywa. Bezenza bona abasindisiweyo kanti uThixo akekho phakathi kwabo akekho phakathi kwezinhliziyo zabo so manje ngiyamtshela umntanami uyahleka uthi hey mama naze nangihlekisa ngithi yeye ngasaba ngathi phela aku-attack amadimoni ukuthi ulisotsha linjani elingaphelelanga uzuzetshela thina aza ngitshela ukuthi uJesu siyamazi laba sendulo siyabazi babephelela kanje nakanje wena uphelelanga yebo ngavela ngabona ukuthi hey ngizozifaka enkingeni ngathula. So siyambonga uThixo wethu sisaqhubeka ngendaba yokugqoka. Yebo. Siqhubeka ngendaba yokugqoka yomuntu othi usindisiwe. Yes. Yomuntu otestifya ukuthi uJesu uphila phakathi kwakhe. Yebo. Sisaqhubeka ngaleyo ndaba ukuthi uNkulunkulu asisize bazalwane, asisize bomama, asisize bobaba. Yes. Asisize thina esima especially esima kuma pulpit. Ipulpit yesabeka ngoba amanye amadoda ayesima kuze kuphumilanga. Ayema lakhi khona manje lichone liphume emile opholo. Babechumayela kuze kuse ngicabanga kwaze kwawe indoda enye yawe siphathwe ebuthongo. Yebo. So indaba yalencwadi le esizulu inomlomo obomvu. Yebo. Iblack mari nomlomo obomvu. So iyesabeka incwadi le. Yebo. Iyesabeka ngamanye amazwi ikutshela ukuthi inokuphila. Nxa ungayidelela inokufa futhi phakathi. Ungayiphatha ngeze inokufa phakathi. Ungayiphatha kahle inokuphila okuphakathi. Amen. Nemfuyo yonke ongabe uyayidinga. Yebo. Yebo. So sisaqhubeka ngale ndaba. Amen. Yokuthi masihlakanipheni izihlobo zethu sihlakanipheni sibili ngoba uJesu naye ukukhulumile. Yes. Wathi nina ibani mnene njengamajuba yebo kodwa hlakaniphani njengezinyoka. Amen. Ukuthi inyoka is a very clever animal kuzo zonke inyamazana. Impela very clever. Yes. uJesu uhle wafananisa naye ukuthi ibani mnene njengamajuba kodwa nihlakaniphe njengezinyoka. Yes. uThixo sisize bazalwane singayithathi kancane ngoba lo muntu esizobhekana naye uzobe ngasenamusa. Uzobe ngasenamusa. Sesibone ngathi uJesu uyasilahla kanti cha usiphila ithuba lokuthi siphenduke thina samqambela amanga sathi siphendukile singaphendukanga. Ngakhetha ukuthi ngicotshwe ngibe ngumfundisi ngingaphendukanga. Ngingamazi naye engangazi. And esesithi anginazi idedani kimi usho uyeqinisile. Ngoba bakhe banomthetho wabo. Amen. Banomthetho wakhe. Abahamba ngawo, abahola ngawo. Yes. Abakhe. Amen. Abalifundi ilizwi ngoba befuna ukujabulisa abantu. Balifunda boldly ngoba bayamazi omiphambi kwabo. Amen. Uzabahlulela. Yes. Yeah. Yebo. Uzahlulela futhi engakhethi. Yebo. Yena akakhethi ngobuso. Hayi cha. Ukuthi sizathi siku queue bese kuthiwa hayi lo ngoba umbe ukhulile makabuye phambili. kuJesu akukho kona lokho. Yebo. Akakhethi yena. That is why ethi ivangeli lakhe lanelo ocebileyo. Yes. Nongacebanga. Nobonayo, nongaboniyo, nohambayo, nongahambiyo. Nonana osanda ukuzala limanele leli vangeli. Livangeli lidala. Lona nxa ulitholile lona leli lidala ayelicha. Sokulamavangeli amaningi phela. Yasemaningi. Yebo. Ngoba uyabona lama translation amanye amaBhayibheli. Uyeza uthi nxa umunye efunda uthi hayi mani lokho kunja kukho kimi. Yeah. Uyayibona? Yebo.
semaningi amavangeli kodwa nxa uyamkelelele lendulo leli Yes. abaze bahlabelela bathi ivangeli lidala linganela mina tu Yeah. mina lami langanela sihlobo zami ngiyazigqaja ngalo Amen. ngiyazigqaja ngaleli ivangeli Yes. kungakho noma nasemateksini ngilichumayela ngamandla futhi Yes. ukuthi uyangishaya uyishaye akufuni mina Amen. mina ngidlulisa umlayezo Phela. ithuba lona leli engiliphiwe kumele ngilisebenzise Yebo. ukwenza ukuthi ingabi nacala phambili ngale siyambonga uThixo bazalwane Oh. siyabonga sihlobo zami ningabi nendaba uNkulunkulu unginikeze ivoice yona le wena Yes. thatha lokho akunikeza khona Yep. ukwamukela ukusebenzisa uzisearch Yes. ungayithathi le message uyipoint komunye qala ubone wena ukuthi iyangifanela yini mina Yes. akula lapha engithiya khona akukho lapha engibamba khona Yebo. ngize ngajabula brother mangihlangana le verse ethi khona oyangamukela amanzi ami uJesu ekhuluma Yes. uthi ayakupupuma esiswini sakhe Oh, yes. uyakhumbula ngikutshela ngisithi amanzi apupuma ngaphakathi Hey. ngingufakazi Amen. Yebo. Yebo. kungenza ngijabule kakhulu ngoba ngingufakazi Yes. ngazibona lezi zinto uJesu engibonisa Yeah. engibonisa nokuthi ungukukhanya Yes. oseyamukele yena ngeqiniso ngeke asahambe kukhanya ebunyameni Ebunyameni. never Yebo. ahlangane nobunyama never Yes. asoze umthole exoxa ngendaba zobufebe Amen. asoze umthole exoxa ngendaba zokujola engezwa kumbe kuseteksini ezindaba sezingathi ziyalahleka uvela athule yena ngathi akekho yena ekhona Yes. Yes. Yebo. Malibonge igama lenkosi Amen. siyabonga Amen. bazalwane indaba esihamba ngayo lapha indaba yokugqoka sizoyihlanganisa futhi le ndaba yemshado ukuthi sikhumbuzane Okay. ukuthi wena ongakayizwa le ndaba yemshado yesibili kumbe yesithathu kumbe yesingaki ukuthi abanjalo baya esihogweni izwa namhlanje uphume mina ngongaphunyukaya ngeke ngithi ngaphuma ngaphunyuka uyamuzwa uDavid amayekhuluma athi umphefumulo wami uphunyukile njengenyoni esihibeni somthi nalami ngaphunyuka ngaphunyuka lami ngingazi ukuthi kade ngiyeke ufeni ngaphunyuka so ngiyambonga uJesu wangiphunyuka owayenza isihibe sanqamuka utsho njalo uDavid uthi umphefumulo wethu uphunyukile ngoba isihibe siqamukile njengenyoni ekade ibanjwa yebo malibonga igama lenkosi manje mina ngingowaphunyukayo nami ngaphunyuka esihogweni yes ngaphunyuka esihogweni bazalwane ngiyambonga uThixo ngiyafisa ukuthi nani manizwe ukuthi imishado le iyahlupha esibili esi3 ezilongo okuqale saphila ezilongo okuqale saphila indoda yakho mayisaphila kumbe unkosikazi wakho mayisaphila lingahlukana hlala yebo ungayiphambili ngangcono uyemuva okungcono nibuyelane nibuyisane yes libuyisane nje kube kahle Yebo. ngani kuyaphambili manje uma uyaphambili uye kuchoneni kwelanga ebunyameni obunye ubunyame ngeke ngabubona ebunyameni uyazi ubunyama lobuyana uyabubamba so uyabufila ubunyame ngeke ngabubona so nxa ungaphumanga kulomshado lo uyakhona laphana nayibona inhliziyo yomhlaba wabona inhliziyo yomhlaba brother angaze ngibona into enjeyana empilweni yami uyazi ngathi ngikhangela so ngezwe kuphakama something esiswini sami ngokwesaba ende bengisuka kuleli benji lele bengikutshela ngalo ukuthi ngasukuma abantu basala beyo bengisuka kulelo benji lelo yes kungathi kulomuntu ongithumayo ukuthi mangiyomlandela something le ngihamba ngendlela ekhululekileyo ibanzi indlela yami ngisihambela nje kahle yes mara before ngihamba kakhulu ngibona umkhuphuko onje so okay ngivele ngikhathala enhlizweni yami ngithi maye ngizokufikelwa ngubani lapho kukhuphuke kanje ngahamba mangisahamba angithi mina ngibheka ukuthi ngizaqhamukela kulomkhuphuko engubonile anda ngisaqhamukeli ku mangithi step maye ulwandle luncane lokhane ngakubonayo hayibo ulwandle luncane namanje mangikhuluma kuba lento ephakamayo yokuthuka yeah ngabona ubunyama ambubona ukuthi bucinaphi emaceleni ngapha uyabona inyanga mayiphuma isibomvu lapha okay kunento engathi umlilo obomvu kakhulu emasayidini ngapha ukuthi vele ngabe ngawela kube vela ngisekho angikwazi ngasaba anzange ngithanda ukubheka kabili
ukubheka kami kayi1 kwangathi ngibheke ka100 kwahle kwaba enough ngathi Jehova ngicela ukubuyela emuva yebo ngabuyela emuva angithi usisi ubuyela ucabanga ukuthi indlela leyana asuke ngayo ilokho kusafana indlela manje singaka ibancane manje yeah ende ngisuka ngibethela ngejubana ukuthi phela ngibalekela lo bunyama embubonileyo yes ngoba makungenzakala ngiweli ngeke ngisalunga yebo kanti ubunyama lobu la khona lapha engihamba khona bukhona ngingayenza nje imistake yimi ngihambile ngapha ngishawa libonda ngapha umlindi lo engawazi ukuthi uphele laphi ngathi manje ngizohamba njani sengile stress ngabe ngenza so ngihamba kanje olunyawo phambili olunye emuva ngahudula until ngaze ngafika lapho kwakufanele ngibuyele khona mangithi ngiyabuyela lapho engangithi ngibuyela khona ngayenza kokuzilahlela brother yenza kokuziphonsela ukuthi kungabi nemistake yenza kokuziphonsela ngiyambonga uThixo isihlobo zami uThixo ngiyambonga nyamesaba uyangibonisa ukuthi uma ungaba reckless ngosindiso lokho kubonile lokho uzophelela khona uzophelela lapha uyifunga aba reckless ngoba ngala kungena into encane encane ayingeni yebo uyazi noma mina ngicabene nawe brother kufanele ngabi namanhlono okuzokuxolisa kumele ngibuye ngithi hayi brother makusekudeni ngifone hey brother lapha nangikhuluma ngakahle ngicela ungixolele yebo ngoba izulu lena kuthiwa kungena into encane indawo yokuthula yebo so bengitshela osisi wami ngifuna ukuthi ngikhulume indaba nyabe ngikhuluma ngihlanganisa ngoba ngifuna ukuthi ngingachiyi lutho ukuthi omunye umuntu uza kuthatha lightly atha indaba yokukhula nxa sasikhula hayi vele kuba nezinto ezinje nezinje zona zona uma ungazivumanga yebo zizokubamba phambili ngale zizokubamba ngithi akungena into engcelileyo ngale zizokubamba yebo so ngiyacabanga ngiyabalisa ngithi yo Nkosi yami angithi ngiyazindla ngithi hey konje thwa ezulwini lakho na akungeni ngisho into encane engcolileyo manje ngiyamcela futhi uthembekile yena ngithi manje njona ezulwini lakho kungangeni into engcolileyo ngicela ungikhumbuze kwasebusheni bami konke engakuvumayo ku right kumbe kusase lokunye yazwa ngivezela ngitshontsha imphako yabantu esikolweni hayibo ngisazobafuna ngibaxolisa anti sesa abanye bali ngokuganga kwengane ngisazobafuna ngithi hey isihlobo zami engake ngamtshontshela umphako wakhe ngicela ungixolele ngoba ngithola uJesu uthi ezulwini laka kungeni into encane ngisathi ngibheke lokho ungivezela sikhula ngikhula indaba sisi bami abayi2 mina ngingomncane kubona so besihamba ngendlela encane ngesikhathi sona lesa ngithi uyakwazi ukuba namazolo yebo so besijuthisana ucha amazolo yeah ukuthi namhlanje ngibani sasombani ngelanga lami brother sathola utshani ubuthe ukhothamela endleleni bunje njengoba ngikufanisela ngahle ngathi cha mina ngingeni la bangishaya athi sivumelene bangishayo sisifama omunye ngimxolisile omunye ifoni yakhe ayingeni yebo bangishaya angaba idonki uyayibona idonki mawuyishaya ukuthi uyihambe lapha engafuni khona iyazithulela ngaba njalo nami ngathula ngathi du awonthi lapha sizoba lethe esikolweni bagcina usisifama omunye wagcina engena wathatha iswazinyana wangena washaya bathi ungalandeli ungalandela sizokushaya and angeke ungalandeli angeke ngalandeli mangithi ngiyalandela bayishaye for sure ngathi hayi ngizogijima babe ngathi banganyana lami ngizothi kancane njalo bayi sahamba bashesha bakhohla sesiphambili ngale ukukhohlakela but ezulwini awukhohlakali into enyangathi nje into encane mosiloyishoyo uma uyibheka awusuka inanto etheni kwakubungane uyayibona so usisi uthi hayi nawe sokwakuyikukhula ngithi uJehova uyangibonisa ukuthi into encane ayingene ezulwini lakhe wena into encane ngoba ukakakhanyiswa but mina sengithola ukukhanya into enkulu kakhulu izongivimba ukuthi ngengene egedini leliyana so uyahleka yena wahleka usisi wami wahleka kakhulu ukuthi ngimkhumbuza into enjalo ngathi
uyakhumbula wathi yebo ngiyakhumbula. So ngithi abazalwane ngiyabatshela ukuthi Yeah. isihlobo zami akunaso nesikhulu nesincane. Konke kuyisono. Yeah. Ukwenze una 10 years or una 5 years kuJehova isono. Yes. Ngoba umuntu angaphakathi akaguga ngithi. Hayi akagugu umuntu angaphakathi. Uyiwena phakathi. Yes. Okwenza ngi-understand ukuthi isono lesiyana ngoba senginomuntu omusha. Oh. Noma umuntu lana omusha sizalwa sinaye vele sonke. Yeah. Uyakwazi lokho. Sizalwa sinaye, sizalwa sinomoya kaThixo thina. Yes. Kodwa ngokuthi vele siwela emhlabeni onesono. Yebo. Yikho sigcina sinamathelwa isono. Yebo. Kodwa vele umuntu nomuntu uzalwa enomoya kaThixo. Yes. Ngibuyele futhi laphana ukuthi umuntu nxa ezalwa yikho lapho kusifundisa khona ukuthi umuntu akufanelanga ahambe enqunu. Noma usindisiwe kumbe akasindiswanga. Akufanelanga ahambe enqunu. Ngoba umuntu nxa eqeda ukuzalwa laphana bamthatha masinyane, bamgqokise masinyane. Yebo. Bakhave inyawo zakhe, bakhave nezandla zakhe masinyane. Yebo. Umoya kaThixo. Kodwa into esingayinanzeleliyo ukuthi kungani ingane sigqokisa sifihla kangaka. Into engananzeleleki ukuthi kunomoya kaThixo lapha. Yebo. Kunento ephilayo yasezulwini la. Odinga ukuvikela. Wonderful. Yebo. Idinga ukunakekelwa kahle. Yebo. Yes. So uSathane uyasitshontshela lokhana ukuthi singakuzwa kahle ukuthi kanti umuntu vele uzalwa enjani. Umuntu uzalwa welomoya kaThixo. Amen. Wona lwana umoya awuvuthela kuba Abraham uAdam. Yes. Iwona lo moya lathi sizalwa sinawo. Amen. Ngoba umuntu wayevele inhlabathi engakhulumi. Kodwa uThixo wasesithi wezwa. Yebo. Oba umuntu ozwayo. Yebo. Waphila. Yebo. Umoya kaThixo. So yona lwesizalwa silawo. Manje uSathane ufuna siucime bazalwane. Asingeke siucime. Angeke sicime into yasezulwini. Yebo. Yona izasichiya thina masingayifuni. Thina masingayifuni izosichiya. Yona ayicime. Yona ngeke siyicime. Okay. Siyicima kanjani? Singayidalanga. Yeah. Ngeke siyicime. Thina izobona ukuthi hayi lapha ngifuneki. Izihambele. Nama ufa unganayo ufana nesilwane. Isilwane esibhubhayo. Yebo. Ngoba isilwane asikwazi ukuthi asina kusasa. Thina manje kusasa likhona. Angithi umculo uthi sothokoze kuseni. Utsho khona kusasa. So nxa ungalayo lento engafiyo le. Yes. Eyingcwele. Uyisilwane esibhubhayo. Ibhlungu indaba. Yebo. Ungazi uchumayele, ngazi wenzeni, uyisilwane esibhubhayo. Ngoba awulayo into leyana. Ithema ithi iyavuseleleka ngoba yayivela ikhona. Ekuzaleni kwakho laphana yayikhona. But ngenxa yesono. Ngenxa yesono. Yeah. Manje uJesu ufuna ukuyivuselela namhlanje. Amen. Ufuna ukuyivuselela. Makayivuselela. Amen. Uyasincenga ukuthi masivuseleleni lo moya esazalwa sinawo lo. Yebo. Umoya ophilayo. Ophila ngokuhlanzeka, ophila ngokwesaba uThixo. Amen. Ophila ngokwazi ukuthi wena uyisihlobo sami. Akufanelanga ngikuhlukumeze. Yebo. Umuntu nxa especially nxa abantu beshadile umfazi nendoda. Akufanele ashaya inkosikazi yakhe. Nawe inkosikazi akufanele ushaye indoda yakho. Amen. Ngoba uzoba isula mase sikutshela ilizwi likaThixo. Uzichaya wena. Yeah. Usukuyishaya wena. Uzishaya wena. Ukuthi wena ubona ngathi uzusa lack of knowledge. Lack of knowledge. Uzichaya wena. Yeah. Ungakwazi ukuthi uyazichaya. Alright. So uThixo sisize isihlobo zami. Akasisi. Yeah, ngoba ilento lana ifile. Yebo. Ezalwa iphila leyana ifile. Ifile. Awusakwazi ukuthi uzizwele wena. Awusakwazi ukuthi uzithande wena. Yes. Ngoba uthando lukaThixo luqala ngawe. Ngikhana uzolusherela abanye. Mawungakalu yes. Ulizwa wena kuqala. Yebo. Mawungakaluthola uthando lukaThixo. Yes. Uzolushera kanjani? Ngoba kufanele ulizwe futhi lize lichichime. Wonderful. Mase lichichima kula nabanye sebephuza khona. Amen. Okay. Amen. Yes. Yeah. Nxa wena usuli experience uthando lukaThixo unamandla okulutshela abantu. Nakho. Ukuthi madoda likelezwe indaba enje. Awubheki ingcebethu. Abanye babheka ingcebethu. Awubheki ingcebethu ukuthi bayafakile umnikelo or abafakanga. Cha, ngoba unento okujabulisayo. Ethi yini ezasihlukanisa nothando lukaThixo? Inkemba, indlala
ikuhambaze Ayi. ithi noma ine yadajulayo akukho kunamandla. Amen. Yes. Yebo. Ubheke lokho wena ngoba nxa usuno Jesu awuphili ngesinkwa soda. Nansi isinkwa somuntu. Oh, sokuphila. Lese siyokuphila okuphakade. Yebo. Yes. Futhi nxa usithola ngendlela yaso akulamuntu okutshontshela sona. Hayi akekho. Yebo. Noma yebo. sizofika isikhathi sokuthi amaBhayibheli asavulwa. Mm. Wena ususifihli ufuyile ngaphakathi. Singaphakathi. Uthi hayi umhlaba mawenza intando yawo. Yebo. Mina nginoJesu wami. Yebo. Sengilindele konke okuzathi kuzofika. Yebo. But uma unganaye lo mntwana lo esikhuluma ngaye, Mm. unana lo esikhuluma ngaye, Mm. uzosithola ungala control. Yeah. Uwela ezintweni zonke Ish. ezingcolileyo. Amen. And enye into brother, even i666 abantu bazayithatha ngokunga understand nangokungazwisisi Yeah. ngoba abahlali ezwini. Hey. Bayafundelwa after that bajayive mhlambe bafundela umbhalo oyi1 Hey. okuningi sokuyikujayiva. Nasekhaya akafundi umuntu iBhayibheli. Akanasikhathi. Akanasikhathi sokufunda iBhayibheli. Manje thina sikutshela ukuthi sithengele incwadi le. Yebo. Usifundele wena. Yes. Ungakholwa omunye umuntu. Kholwa ilizwi likaThixo. Yes. Yes, ngoba lathi ngithi masikutshela izindaba sivula lona ilizwi likaThixo. Yebo. Kholwa ilizwi likaThixo ufunde lona libe ukudla kwakho. Yebo. Lona ungalifunda kahle ngeke lize likulahle. Impela. Liza kugcina ukuphila khona okuyizo okufishane likugcine nasekuphileni okuzayo okuphakade. Amen. Siyambonga uThixo brother, asiqhubeke ngendaba yethu yokugqoka. Yebo. Asibuyele futhi kuIsaiah. Okay. Isaiah sikhuluma ngomuntu oselahle konke. Osevumela ukuthi uNkulunkulu abe ngumholi wempilo yakhe. Yebo. Nguyena esikhuluma ngaye lapha namhlanje. Ukuthi umuntu wangikhona uThixo uthini ngaye. Uma esebizwa ngempela. Ngempela uma esebizwa ngegama lakhe. Yes. Uthini ngalo muntu? Uthi umenza njani? Isaiah 61. Oh, okay. Isaiah 61 verse 10. Oh, okay. I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God. Wonderful. For he has clothed me with the garments of salvation. Wonderful. He has covered me with the robe of righteousness. Wonderful. As a bridegroom decks himself with ornaments, and as a bride adorns herself with her jewels. Wonderful. Amen. Amagolide la angaphakathi. Injabulo yankhona icicima ngaphakathi. Yebo. Iziphumele kuphi? Ngaphandle. Ngoba ungambathise ngani ngensindiso. Yes. Angithi ngikhulumile lapha ukuthi into yankhona ivele ezulwini. Angeke uyipractice uyipase. Uma ungayamkela ngivele ezulwini. Kufanele Uzofeyila kuphela Hey. ngoba uyazifundisa wena. Yes. Awufundiswanga ngumnikazi wani osindiso. Amen. Yes. Ukugqoka ukufundiswa umnikazi osindiso. Hey, yebo. Lo wachitha igazi lakhe. Yes. Ngiyokufundisayo. Amen. Ufuna umakoti opheleleyo phela. Umakoti ozogqoka olunyawo into bathini umlenze omunye ungaphandle omunye ungaphakathi. Umakoti wakho naye akusungiyo umakoti kahle. Akakafiki. OkaJesu uba full completely. Yes. Akagqoki half. Ngoba ugqokiswe ngani? Ngensindiso yakhe. Yebo. Uqala insindiso Yes. bese kusiza umoya ongcwele akwambathisi. Amen. Akwambathisi. Ukhumbule even uAdam sewonile wenzeni? Ubungcwele sobumlahlekele. Yes, wamembathisa wahlinza isilwane. Amen. Yebo. Eselahlekelwe Thatha ubungcwele. isikhumba yebo. Yes. Wamgqokisa. Wamgqokisa Ngoba ubungcwele sobuphumile kuyena. Yes. Naye uthe mayezi wonke selahlekelwe ubungcwele wenze njani? Uphumile endaweni engcwele. Yeah. Yebo, yebo, yebo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Uphumile endaweni engcwele ngoba akasafanele. Ngamanye amazwi akafihlanga isono sakhe. Yeah. Yikho wembathiso. Amen. Ngamanye amazwi Okay. akafihlanga isono sakhe. Yes. Yes. wavuma. Manje ungasifihla. Okay. That is why sizokubona ungena ngamastiletho. Yo. Usima phambi kwethu ngumfundisi. Hey. Ungena ngama skin trousers. Yes. Uchumayela ungumfundisi. Ngoba uyenze njani? Ufihle isono Ufihlile sakho. wena. Awusivumanga. Kanti ngabe uyavuma nje uyidele. Usidalule nje.
then umdedele yena Uyazi- bese egqokisa Hallelujah. akulungisisa. Ngize ngikhumbula umculi futhi lapha kucilo ngothi yebo Nkosi ngiza kuwe ngidalule konke kwami mangizwiswe nguwe Jesu zisuliwi zono zami ngingaziwa libandla Hey. ngoba ibandla lichithanga gazi Yeah. alazi lutho ngokwenzakalayo ibandla Oh, alasilutho. yebo alazi lutho Hey. owaziyo ngulo wasichithekela wasifelayo Amen. wavuma ukunikela ehlazweni Amen. ukuze ngehlazo lakhe asembathise ngalezi ngubo lezi Amen. asembathise ngalezi izingubo sibe njengabalobokazi Yebo. mina that is why ngihlala ngitshela abantu ukuthi mina ngakhutha izulu angazi ukuthi kuyabe kwenze njani ngoba even igaweni nale emlobokazi ayingaphupha ngigqokile 2023 Amen. ngigqokiswa futhi ngingazigqokisi Yes. ngigqokiswa Amen. ngagqokiswa yayendlala yale ngafakwa necrown Wow. Uphelele. ngafakwa necrown Ngasombusweni. so Yebo. ngiyafisa nokufisa ukuthi mangihambe ngokunanzelela Yebo. ngingalahlekelwa lusindiso lwami Yes. ngiyafisa sibili Amen. yazi ukuthi ngifisa ukuba icarpet ukuthi ngibe njengenkosi yami uJesu Yes. yeah ngiyakufisa khona khana ukuthi ngiphelele ebungceleni ngibe njengenkosi yami uJesu Amen. ngoba uthi umculo omunye uthi landela uJesu ezinyatheleni umlandelele lasebungceleni Yebo. malibonga igama lenkosi Amen. manje masumtholile Mm. awudingi ukuthi ufundiswe ngumama wakho uqoka nxa uyinsizwa ufundiswe ngubaba Okay. Yeah. Hey. umfundisi okhona nangu Uyena okufundisayo. yena okugqokisayo yena Amen. okugqokisayo Yebo. akusibekeli uyazi lama uhamba nawe uyazizwa ukuthi ya ngiyaphila Yes. ngiyaphila Yebo. awukhulumi ngalokho ukuphila Eh. ukuphila Okungaphakathi. okungaphakathi Yebo. okungafiyo futhi Hey. Amen. nxa usugqokiswe nguyena Yebo. uthi uyamhlobisa ngamagugu angikhona awahlobisa ngaphakathi azaphumele ngaphandle noma ungakhulumanga abantu uzwe besithi ngiyacabanga ngesikhathi ngisuka lapha last year ngisuka la Okay. ngiqokeke nje kahle Yes. omunye usisi ngithi yo ngifuna itoilet man umbheka kanje angisuse phansi angisephezulu manje ungqoke kanje ngeke uyengena eBhawa Oh. uvela ngitshele ngokugqoka kwami angikhuluma ngalutho kuyi mina ngithe ngifuna itoilet Kuphela. yena ungibheka ungisusa phansi angisephezulu athi manje uqoke kahle kanje angeke uyengene eBhawa abantu abanje uyababona ukuthi hayi ngabanye abantu avela ichiye nje kanjalo indaba Wow. khona ngaleso sikhathi sise Shoprite eBhawa kuyindawo enjani? angizange ngisathanda ukumbuza Oh, okay. ngahle ngazwisisa mina ukuthi okay njengoba kuthiwa sincwadi efundekayo Yes. uzibonele yedwa Yeah. wazibonela ukuthi lapha nangiqualify Yeah, yebo. athi lapha Yebo. nangiqualify so nxa sekuhlobisile Yebo. igolide lelana liyashayina ebantwini liyashayina Amen. liyashayina kwabalithandayo uzabeza sibekubuza ukuthi ukhonzaphi ungabatshelanga uze sebekubuza ukuthi Amen. ukhonzaphi Amen. yilo leli lamagugu la akuhlobise ngawo Yebo. yiwo la amagugu akuhlobise ngawo awuthi ngiyifunde lami ngesizulu Yes. ithi ngajabula kakhulu ngoJehova umphefumulo wami ujabule ngoThixo wami ngokuba ungigqokisile haleluya Amen. ngokuba ungigqokisile ngani ngensindiso Amen. wonderful Amen. ungigqokisile yikho ngijabula yikho ngilapha namhlanje Amen. insindiso anginikeza yona Hey. nami ngiyakufisela ukuthi nawe uyithole lensindiso Yebo. ungakhonzi uNkulunkulu unoma ugqoke kanjani Amen. kodwa esifeni uyethoba uhlobe abanye baze bayithenga impahla nami ngake ngayithenga impahla kuyesifeni Yokuyesifeni. ngathi ngiqeda ukuyigqoka yabanjwa angazi yabanjwa yini Eh. ebrick khona la yaphonga ubanjwa yahamuka Yo. eblack ngithi ngiyesifeni Ehhe. ngathi sengikhulile in spirit ngangikhani ngizwisisa ukuthi waye engitshela ukuthi imfa akusinto ehlonipheka kangaka ukuthi ungaze uyithengela irogwe uthi ngoba ngiyesifeni ngoba abantu basihlonipha isifo ya. dani umenzi wabo
emasontweni bangahloniphi ngaleyo ndlela. Yeah, kulengozi khona phana, kulengozi. Umuntu ofanele ahlonishwe in other ways. Susenza ukufa isithixo sakho. Yebo. Sukhothamela ukufa than uNkulunkulu. Uthixo sisize sihlobo zami siqaphele kakhulu. Khona sikwenzayo sisithi senza kahle. Kanti senza kabi. Kanti siyamosha. Kanti senza kabi. Uthixo sisize. Yebo. So lapho ngithi ngikhuluma ngiyahlanganisa. Ngikhuluma futhi la ngendaba yemshado. Le ndaba yemshado angifuni ukuyishiya vele ngoba ubizo lwami lukhona lapho. Lemshado lukhona lapho kakhulu ukuthi abasemshadweni lesibili iqaphelanini. Ngisazosuka la ngibamba itaxi ngiya bese ngisendleleni siya ePitoli. Lo sisengihleli naye la. Khona ukuthi nje kuyayenza I think ngumoya kaThixo. Sonke ukuthi ikhuluma, ngiyakhuluma. Kanti usisi lo indoda yakhe uthi yaphuma yahamba. Manje yena usethole enye indoda. Ngithi ngihle ngiyamisa. Ngithi mana kancane ukubona ngila ngibuya share ubufakazi bokuthi mina ngakhisha emadodeni abantu. So yena le indoda yena le othi yona ngiyakho. I hope indoda engakazithatha. Kodwa yona noma engakazithatha ngisafuna ukugxila kuyo kakhulu. Mina ngigxila kuwe kakhulu. Ngifuna ukuzwisisa ngawe ukuthi indoda yakho uthi yasuka yahamba wena manje ulunywe yini ngoba ayikukhiphanga endlini ikushiyile yakushiya nabantwana waye ungazidaleli nabantwana endlini yona leyo. Athi hayi sisi uyazi wahle wangithulisa wathi ngicela ungayikude. Uyabona le plastic eblack lela ngathi yebo wathi le rogo lomshado ngathi umshado wakho lo mawuvela uhluphele ngoba usuzwe le ndaba le ungakufe uye enkingeni wena. Uyazi uSathane wamnikeza ukuzamula ngaze ngibona umuntu ozamula siya. Angifuni ukutshela amanga angaze ngibona ukuzamula engakubona etaxini ngisuka lana last year. Hayibo. Yazi wazamula umuntu wazamula umoya kaThixo wahle wathi thula. Wahle wanithulisa uJehova. Mina sengikhulumile okwakufanele ngikukhulume. Kushuthi ukuzamula lokho ukuthi thula. Ngoba lo muntu indaba yakho uyayizwa futhi akayinikeza ispace enhlizweni yakhe. So umoya kaThixo wanithulisa. Sizokhuluma ke khona lapho endabeni futhi yemshado. Ngicela siye ku Psalms 121. If I'm not mistaken, verse 1. Verse 1, unless the Lord built the house, they labor in vain who build it. Unless the Lord guards the city, the watchman stays awake in vain. Yes, amen. Ithi uJehova uma engakho indlu, bayakhuthalela izaba yakhaya. Ngempela. Umuntu uthi uthole indoda. Uthole indoda edivorcileyo. Nomfazi naye futhi udivorcile. Bonke labo uJehova akekho phela phakathi kwabo. So ba easy. Akahlanganisanga lutho. Ngoba into angitshela yona mina ukuthi lo mshado awuveli kimi wazinika wena. Ngoba wena ulahla indoda yakho nalo ulahla umfazi wakhe. So mina ngihlanganisa into ezinjalo. Ngaphandle wena ubuyele endodeni yakho. Naye lo abuyele endodeni yakho. Abuyele emfazini wakhe. So noma ungaze kube imashini engakanani abantu abanye baze baqhasha abantu balinde. Ulindize. Alalo umuntu kaMlimi ukuze kuye kusa ulindize uJehova akakho phakathi. Akekho. Akekho phakathi kwalowo muzi. Ngoba baziphile. Akuvele enkosini. Kanti ke nxa abantu beshadile mabahloniphane izihlobo zami. Mabahloniphana abantu mabeshadile. Umfazi ayazi indawo yakhe. Nendoda iyazi indawo yayo. Kodwa kokuqala phezukakho konke funani uThixo nina enishadileyo. Uma nishadile ninganaye umfuneni uzolidirector lina ukuthi liphila kanjani lenza kanjani wena mfazi uthoba kanjani endodeni yakho nawe ndoda uyithanda kanjani inkosikazi yakho. Ngoba ngubhuti nosisi uyakhumbula uAbraham uthi mayifika esizweni sama-Amaleki ufike wathi ngudade wethu esizaba ukuthi bazamthathela. Kanti nakhona futhi wayengaqamba imanga wayengudade wabo isibili. Ngoba ngithi umfazi uphuma kuphi endodeni. Wayengudade wabo impela. That is why ngithi nxa uhlelile inkosikazi uhleli nodade wena. Nawe inkosikazi uhleli lo mfo wena.
Yebo. So yenzani okulungileyo lijabulisa inkosi yenu. Yes. Ningavumela uSathana alithathela amathuba. Yenzani okulungileyo phambi kaJehova. Lifune yena. Yeah. Ngiyalithembisa. Buzani mina uJehova uyikhiye yakho konke. Funani yena. Uzalitshela ukuthi liphila njani nabantwana nibakhulisa kanjani. Nihlale ngokumesaba nesabe yenu uThixo. Amen. Manje nxa senishayana ukuthi ni praise uSathana nijabulisa uSathana ngoba yena ungokulwa Yeah. uThixo wethu ngokuthula. Amen. So nekhaya labantu kumele kube nokuthula. Yes. Nabathola ukukhanya labangabaka kuthola ukukhanya kumele kube nokuthula. Yes. uThixo sisize. Amen. Abanye bazathi mina sengabuyela yini endodeni yami bazongibuza umbuzo ona lo njalo. Ngifuna ukuthi ngikuchasise lapha bakuzwe. Yes, okay. Yes, umyeni wami sike sazama ukuthi yena uke wazama ukuthi sibuyisane mina naye. Hayi mina ngathi ngaqala ngathi ngiyasaba. Ngase ngithi hayi ke la ngingena emthandazweni ngangena emthandazweni. uJehova wathi hayi uzabuyela mara ungajahi. Oh. Ungajahi uzobuyela. Wangitshela lawo magama mara yena ngimtshelanga ngazithulela nje kwaba ngokwami ngizange ngimtshela ukuthi hey uJehova uthe. Okay. Ngazithulela. Yes. So ngizothi kini ningamangali isikhathi sikaThixo isikhathi sikaThixo. Yebo. Khumbula kuIsaiah 49 unitshela ukuthi mina ungibize ngani ngesikhathi esifaneleyo. Yes. So nakhona le emshadweni lo uzangibisela ngesikhathi esifaneleyo. Yes. Okunye futhi incwadi yangibamba kakhulu uma nami sengicabanga angithi yena kufanele alungise izinto abhadala ilobola this and that. Yebo. Yena uthi hayi woza sizolungisa uphakathi masiye kuHebrews. Oh, okay. Uthi mangize ngizolungisa siphakathi ngathi anzange angikhumbule ngimphendule. Ngathi ngichapter 11 chapter 13 verse 5. Okay. 13 verse 4. Sorry. Verse 4. Oh. Marriage is honorable among all, and the bed undefiled. But fornicators and adulterers God will judge. Angithi mina sengikhanyisiwe. Yes. Ene ngithi ngikhanyisiwe nginjalo uthando luvela endodeni. Yes. Sengavela ngihambe uThixo yena ethe ngihlale akuyenzi futhi. So mina ngase ngimtshela umyeni wami ngimtshela ukuthi ngicela ukuthi ma uqinisile uphenduke sifanane. Ngoba kulungile ukuthi kubotshelwe idonki nenkomo ejogweni. Idonki ayilazi ijogwe. Oh yebo. Kufuneka ngama kubotshelwe inkomo kube zinkomo zoyi2. Ma kubotshelwa idonki yazamahanisi. Amadonki afakwe ehanisi no2. Kungabi nokuthi inkomo futhi iyafakwa kuhanisi. Ihanisi inkomo ayiyazi ihanisi. Yes. So ngiyakucela ukuthi sifanane. Amen. That is my prayer. Manje nxa yena uthi iza sizolungisa siphakathi. Angimtshelanga ngithi manje mina le verse le sengingedwa. Ngithi kanti manje nxa kuthiwa ukuganwa kulungile kubo bonke. Nombhede ongenacala. Kepha izihlobo ngineziphingi uThixo uyakuzilahla. Mase ngibuyela ngingabuyiselwanga uJehova. Yebo. Angisiso siphingi. Ya ngoba ubuyiselwanga uJehova. Yebo ngiba isiphingi. Ngizolahlwa futhi. Yo. After a long journey. Yeah. Akuyenzi. Sengihambe kangaka. Angifuni ukulahlwa sihlobo zami. So masiqaphele nini ukuthi nxa wena la uthi uyalungisa izinto. Ngoba abanye bazokutshela ukuthi hayi nxa engasabhadalanga icala libe ngelakhe. Ona ungajabula indoda yakho ingene esihogweni. Awujabuli. Akujabuli. Kufanele ukuthi lonke likholise lapha empilweni nale eyizemfishane niyokujabula futhi naphambili. Yes. Ayikona ukuthi omunye angene ekuphileni omunye ayekufeni. Akumnandi. So lani nxa lifuna ukulungisa isihlobo zami lungisanini. Lungisanini kodwa ngendlela kaNkuluNkulu. Ungathi hayi ngoba imessage iphumile limzwile ukuthi usisilwane ubekhuluma kanjani. Imessage iphumile uthi omuntu nxa ehlukane le ndoda yakhe makabuyele. Yebo buyela. Nxa wona njenga usazi ukuthi wakhipha konke ungasathatha isikhathi. Buyela. Nxa kade usisendodeni yesibili phuma. Mawukuthi la le ndoda yakho isithethe omunye umfazi zihlalele. Amen. Kuvumelekile. Yebo. Kuvumelekile ukuthi uhlale. Siyabonga. Then enye ivese kade ngifuna ukuthi siyiqinise endabeni yalabo abantu abalemshado yesibili besima phambi kwabantu. Nansi Psalms 50.
Oh, okay. Ungathi nesikhathi sethu sesishaya. Siyagijima impela. Siyaxotshanisana nathi. Kodwa ngesikhathi ngimile eCarlton Center besikagijimi ngalendle. I-timing yaso ayisafani mani. Verse 17 sicela usifundele. 50. Yes. Verse 17. Yes. Seeing you hate instruction and cast my words behind you. Ngicela ufundelo 18. When you saw a thief, you consented with him and have been a partaker with adulterers. Fundelo 19. You give your mouth to evil and your tongue frames deceit. Kodwa ngaphuma phambi kwabantu ngayona leyo futhi incwadi. Ngayona leyo futhi incwadi. Hey. Kodwa ukuthi yena uThixo wakho onguyosiphele incwadi akululeke awufuni. Ufuna ukuhlala kule mshado. Ufuna ukufundisa abanye. Yini ozabafundisa yona? Uzabafundisa kwasezulwini. Wena usayehlulwa inyama. Uzabafundisa kanjani? Uzobe ukuthathephi okwasezulwini? Yeah. Uzobafundisa kanjani brother? Ngiyakuzwa. Uthi kimi lapha uthi wena phela uyazonda ukululeka. Ulahle amazwi ami emva kwakho. Ukuthi buyela endodeni yakho yokuqala. Buyela enkosikazini yakho yokuqala. Wacha indifa. Kodwa uzoba phambi kwabantu. Uzobafundisani mina ngibuzwe ngubuza wona. Ukuthi uzobafundisani phela? Yini ozabatshela yona? Yeah. Uzobafundisa izinkanuko phela. Ekusho lokho. Ngoba wena ziyakuhlula. Kuzwa lapho. Ziyakuhlula wena. So la uzobatshela zona. Kube iziphofu zize zihalakathele esihogweni. Yeah. uThixo sisize asisize uThixo sisize impela ngoba angeke nguphathe umthetho kaThixo mina ngifundise ngendlela yawo yena engakazi akheli kimi engakangicontrol mina ngavuma ukuthi angicontrol uPaul uthi mayezosebenza ebizwa uNkulunkulu uthi angizange ngibuze inyama ngoba inyama ayazani nezinto zikamoya ayazani impela lutho inyama nxa umuntu wangaphakathi nxa wena usumamkele nguyokufanele control inyama amen unamandla yebo unegunya ngokuba yena uhleli phakathi unegunya so wena mawulisebenzisa lelo gunya lingelasezulwini uzonqoba wena uzophumelela wena amen ngoba umuntu wangaphakathi ngiyothatha ama decision angithi yes inkanuko uzibalisa ngaphakathi yebo uzibalise ngaphakathi sigcine siphumela ngaphandle nakhona ukulahla izono ukubalisa ngaphakathi yebo ukubalise kuze kuqine uthi impela ngiyaphume ezonweni uphume sibili yes so manje kuthiwa umuntu uyalahla umthetho kaThixo akafuni ukululeka abanye bakhona bathukuthelayo uma uthinta le verse bakhona bathukuthelayo sibili mara akaliphili ilizwi likaThixo nxa ule second wife awuliphili ilizwi likaThixo nxa ule ndoda yesibili awuliphili ilizwi likaThixo angisabali kumbe yesi10 kodwa ngisho nale yesibili esilonga umnyeni wakho oqale saphila esilonga inkosikazi yakho yokuqala saphila awuliphili noma ngazume phambi kwabantu ube lodumo bakuthengela imoto uhambe ngemoto ezisabekayo kumbe uhamba ugayidiwe awuliphili ilizwi likaThixo kwazi lokho namhlanje awuliphili ilizwi likaThixo awuliphili ngoba nxa uliphila kumele ulibone uzibone ukuthi le mistake mara mangakazibona ukuthi le mistake awuliphili amen awuliphili kumele likuhluphe ilizwi likaThixo likubonisa amaphutha akho nxa ulivumela ukuthi likusebenze yebo cha ngiyakuzwa amen hayi zamnandi indaba impela ukuphoxa nje isikhathi akunandaba khona ukumoya engcela siphe khona today siyabonga asisole lutho uyazi yena ukuthi ngena le message emfishane yebo unabakhe na kanjani futhi unabakhe uyakwazi uNkulunkulu wethu ngoba vele umuntu uma ungakubhekisisa akasendiswa amazwi amaningi izwe lilodwa livele limguqule aphenduke
aphenduka. Yebo. Aphenduke, siyabonga So nje brother. siyabonga kakhulu. Yes. Ukhulume kahle nje wasikhulisa wasisiza. Hey, siyakhulisana. Amen. Nje sizwa umoya. Sisendleleni. Akekho waziyo perfect but No. umoya ongcwele lokho asilokho esithi chatha khona yikho nawe lokho Amen. kusherayo. Yes, umfundisi So nje wethu siyabonga. omkhulu. Yebo. Ngutitshala wethu omkhulu. Yebo. Yes. Ongakamthatha uJesu abe inkosi nomsindisi mthathe. Isikhathi nje sasekhona usaphila sasela emhlabeni. Amen. Isikhathi esinaso sincane ngendlela esimangaliso ngale kwethuna akekho shumayela ivangeli ngale kwethuna akekho yokutshela ngoJesu Kristu ngale kwethuna nje kuyobe sekuphelile isikhathi sokukhetha yiso sona lesi sikhetha kukuhle sikhetha kukubi sithi nje uJesu Kristu inkosi siyacela nje uyancengwa futhi uncengwa nani wayithu uncengwa uNkulunkulu uncengwa uJesu Kristu owakufela esiphambanweni thatha uJesu abe inkosi nomsindisi then uyonqoba zonke izinto amazwi akho okugcina plus nama contact nje futhi. Okay. Yeah. Siyabonga kakhulu. Ithuba uNkulunkulu asinikeze lona. Yeah. Impela ngimalama emazwini akho brother ukuthi Amen. abantu mabafuna uNkulunkulu esatholakala. Yebo. Ngoba bazamfuna endaweni erongo. Hey. Bazomfuna endaweni erongo. Athi ngathumela abantu bami. And last time I was telling omunye brother ngithi uyabona ukuthi sihlezi evequini ivehicle le. uJehova mhla wejudgment wena ususithi angizange ngazi iqiniso uzokukhiphela lesikhathi le vehicle lami lawe sihleze eceleni so. Sikhuluma ukuthi abayenza okunje bedivorce bethatha besenzani baye esihogweni uzongikhumbula but endaweni erong ngesikhathi esirong uThixo abantu abangathandanga ukulalela ilizwi lakhe ule dustbin yakhe njengona lawo nxa ukudla kwakho sokubolile efridgini anti lawo le dustbin yakho manje layo le dustbin yakhe leyo dustbin mayese usuwele wena kuyo awusaphumi awusaphumi usuhlezi khonapho phakade siyamcela uNkulunkulu asisize ngezisuku zokugcina sihlobo zami sisesikhathini zokuphela lokuthi siqaphele okunye ngifuna ukuthi ngitshela abazalwane ukuthi siqaphele isikhathi esiphila kiso isikhathi sokugcina sizokhaphelana brother mina nawe sizogcina singasahleki isikhathi esiya kuso ambona ukuthi sikhatshana sifikile ngoba uzongiceba wena uthi unoma kathathanga u666 wena masulu uthathile uthi noma kaluthathanga manje sisemhelweni okuqala sibona sibona iziphithiphithi so umhelo okuqala elebe ngithi ngizotshela namakhosi ukuthi ningathuthumeli ningesabi uNkulunkulu uthe akasoza athume izwi lakhe libuyele kuye lingakaqedi umsebenzi kufanele konke okwakhulunywa inkosi uJesu kugcwaliseke siyawathandazisa amakhosi ezi ukuthi uNkulunkulu awaqinise ngazo zonke lezi ziphithiphithi labo babalekele kuye ngoba ngumbumbi wethu sonke akulo zidalile sonke umbumbi wethu ngena lo owasinika incwadi leyo uthi xa asisize sonke izizothazi zizothukuthelelana mina ngivumile ngathi Nkosi Jesu yiza Nkosi Jesu siyabonga intando yakho mayenze yes intando yenkosi meli yenzeke ifezeke ngoba kwakhulunywa ngithixo phezukonke icilongo omunye umhlabeli lapha kucilongo uthi yena nangu uThixo engumuntu uJesu weze enguNkulunkulu kodwa wagqokiswa ubuthina ukuthi thina sibonise izwi ukuthi nxa sesimbathile siyalinqoba izwi ngamandla akhe so ngiyalicela sihlobo zami insuku zokugcina sifikile olendlebe zokuzwa akezwe onensila ahlale enensila olungileyo ahlale eyingcwele azingcwelise njalo angayekela ukuthandaza azingcwelise njalo avume izono zakhe njalo azihlambulule komncane komkhulu ungathi ngoba ngingona umntana nami akusafanelanga ngimxolise isono siyabonga sihlobo zami uNkulunkulu anibusise sinithanda ngothando lungagugiyo oluka Jesu Kristu sizohlangana futhi ngesikhathi esimiswa nguThixo wethu njengoba sona lesi ngiyosimisileyo siyabonga kakhulu uNkulunkulu abe nani angazi kumbe kungaba nithuba lomthandazo impela kungakuhle kakhulu amen sibonge umusa sibonge siyabonga ndodana kaThixo siyabonga Nkosi yokuthula siyabonga moya engcwele siyabonga Nkosi yami uxolela izinceku lezincekukazi zakho lapha eziphazamise khona moya engcwele siyesaba sizwile abendulo babema ngokuthuthumela sisize nathi sime ngokuthuthumela singayijwayeli indaba yakho baba nansi message usuyikhiphile moya engcwele izindlebe ezizokuzwa Nkosi yami mazisheshe ngoba uthe khona uma ungenathuna sonke siyadlula akekho hlala phakade manje indlela
izindlela zimbili Konke kona sisize baba kuyilungisile. uchilo la kuDeuteronomy 32 verse 29 ukuthi kungathi ngabe behlakaniphile bakwazi lokho bakhumbule ngokupela kwabo sisize baba sicela ukuhlakanipha ngoba ukuhlakanipha kuvela kuNkosi Jesu sihawukele moya engcwele hawukela mama ukhosezwe bakithi bahawukele upresident hawukele uRamaphosa Nkosi yami sizi Africa yonke siza Nkosi yami beAfrica yonke egameni lika Jesu egameni lika Jesu siyabonga ivangeli elingadayiluthiwe ivangeli elipheleleyo ivangeli elidala siyabonga Nkosi yami baba qhubeka usikhulise emuseni wakho nasemoyeni wakho ingcwele siyabonga ndodana kaThixo siyabonga sesehlukana so hamba nathi omunye komunye siyabonga Nkosi yami baba usivikele ezingozini zomhlaba nasezingozini zomlomo Nkosi sivikele kukho konke ndodana kaThixo kuningi esingakuboniyo thina sibona lapha esinyathela khona kodwa kusemva kwethu nokuphezulu kwethu asikuboni siyabonga moya engcwele siyabonga Jesu siyabonga ndodana kaThixo konke sinikela kuwe lezi ndlebe ezizozwa sindisa baba uthethelele baba khanyisa Jehova noma kusemnyameni noma ngamakhosi yini khanyisa ndodana kaThixo abantu bonke bakuzwisisa ukuthi umdali womhlaba ngwena uchilo ku Psalms 24 wathi khona umhlaba ungoka Jehova nokugcwala kwawo nezwe nababahlezi kuwo akulo ona iland ngaphandle kwakho Nkosi yamakhosi siyabonga mbuso wababusi sihawukela izikhathi zonke wonke siyabonga ngelihle igama elika Jesu Kristu wasifelayo wasenze ukuthi nathi sibe ngamapriester sibe izikhulu zasezulwini siyabonga Jesu siyabonga ngegazi lakho siyabonga ndodana kaThixo siyabonga moya engcwele siyabonga yaluqinisa lomsebenzi abantu bakho beze bazofakaza indaba yakho ngeqiniso hayi ukuthi basijabulise enyameni kodwa bayifakaze ngoba bethunywe nguwe siyabonga ndodana kaThixo egameni lika Jesu kuze kube phakade naphakade amen and amen amen siyabonga kakhulu inkosi ayilokhu iqhubeke kusebenzisa amen ngawe lamandla kusebenzisa ngawe nje kakhulu impela singasasuki akukho lapha esiyakhona ikubusise nomndeni wakho nakho konke nje angisayakhipha ngama contact ama contact yes ungawakhipha futhi 068 yebo 026 5283 amen siyabonga kakhulu amen phinde sibonge nasemakhaya siyabonga nje kakhulu bazalwane ayinibusise inkosi nonke nje siyakhuleka nje nabagulayo mabaphile kukho konke siqosha yonke imimoya ngegama lika Jesu Nkosi nomsindisi okuphila kwethu siyabonga inkosi ayinibusise ngomusa wenkosi uJesu Kristu asiphinde sihlangane kwivideo elandelayo amen